Startali smo početak za Maldive. Dragon ostaje za nama. Ovi već su pred nama, mi smo treći. Jel ovo okrećemo rikverc? Čuvaj mu ćošak. Dobili smo idealno mjesto za evo, sad ćemo dobiti turbo pogon. Svježine dolazi odmah. Gerçekten en güzel yeri oldu. Evet. Bir kafelerde Evo je. Monster je već pred nama. Vidiš ona, Mars nas prehiteva. Odhod na Maldive.
Vidiš kako je fino. Super. Evo prolazimo Goli otok. A ja to je samo skala u moru. Ne. Piratski düşüyor направо sonra. Korsanlar mağarası sağ tarafımızda çok yakın geçeceğim geçerken bu tarafa alabilirsiniz. Bir ögeste mahkeme alacağımız şu an bu taraftayız. Onda ti vole ispod. Onda dole ispod. Da se sakriješ, jel? Ali fino i čisto. Mi smo praktički najbliže došli. Je plave vode, pogledaj. Bana bak tam mağaraya oraya ikisini geçecek. Pećina. Stavili su špagu, a se ne smije unutra. Gdje bili golub? Aha, labudovi. Ovi galabovi. A pukla je ona stijena gore, vidiš. Ja. Oni imaju svoju plažu, evo, labudovi imaju svoju plažu. Da. Ako se još niste naručili na ovaj kanal, naručite se nadalje, pretplatite share. Delite dalje, da i drugi vidi ljepotu Turske. Fresh mice at the second floor. Fresh mice at the second floor. Taze haşlanmış sütlüsü ilk katta satışlar. Ne, došli su na plažu, zasebnu plažu. Odeš još u Djevljeva. Upa. Ode ovo. Evo, čovjek u moru. Čovjek u moru. Otišao, klobuk. Stišnević snima, ide dalje. Super je, super. Evo, hej, okej. Dobro, Piri.
znat sam kako se zove hotel, vidiš? Super plaža. Gledaj kako je glatka fina. Tamo je dodatno narejena še umetna plaža, glej. Verme, lazım resim çekiyoruz. Ya anne bir şey yapacağım. Bir şey olmuş. Gel buraya. Yaklaştırıyor seni böyle iyice denize, suya ayaklarını sokuyorsun, tekrar havalandırıyor. Dedi ya isterseniz yapıyorum. Evet, çok güzel yalnız. Ulaze unutra. Znači tako isto radi. Evo, uniš. Dobar tobogan, dobar. Thanks very much for your attention. Dragi gosti, dragi tovarищи, на втором палубу начинается детский премьер ученики. Детский премьер ученики начинается на втором палубу. Они капитан все зовут на втором палубу и зажигание декорации. Дорогие дети, дорогие родители, пожалуйста, поднимите на втором палубу. Sevgili çocuklar, sevgili aileler, anneler ve babalar, ikinci kata lütfen. Herkes ikinci kata bekliyorum. Çocukların ikinci kata partisi başlayacak ve herkes ikinci kata. Liebe Gäste, meine Lieben, meine Damen, liebe Eltern, liebe Kinder auf das Partyshop, wir fangen an Kinderschau-Party. Buyurun. Daddy shark doo daddy shark doo daddy shark doo daddy shark. Grandma shark doo grandma shark doo grandma shark doo grandma shark.
Evo vam mladi. Ima žičara gore. Stiže mlada. Jer oni neće stati više. A zaljev možda su vada. Ovi imaju dobar privez, vidiš. Anne, kana yapıyorlar. Kana yapıyorlar. Anne aşağıya. Gospođa mu ništa ne maši. Ovo je prvi pristanak
Na odlaz na Maldive, jel ne? Turske Maldive. Bizim oğlumuz var, bilgisayardayız. 1 saat. Yüzde platformu denizin işler düzenleri geminin arka tarafında. Su derinliği sadece 2 metre, su sıcaklığı 25 derece. Yüzde platformu denizin işler düzenleri geminin arka tarafında. Teşekkürler. Ladies and gentlemen, the passengers, we are now at the Paradise Bay and we have 1 hour sitting back, 1 hour sitting back. Swimming platforms and the showers back off the boat. Swimming platforms and the showers back off the boat. We can see only 2.5 meter water is 29 temperature Celsius. Evet, Deniz Koyunların bir saat yüzlememiz var. Yüzme platformu denizin işler düzenleri geminin arka tarafında. Su derinliği sadece 2,5 metre, su sıcaklığı Žiči rasma. Zaraz svima. Žiči. Vidi kako znači. Evo. Ja? Ne imaju tu stepence, oni su već spustili. A viš dobio je pas ko voće. Idemo raditi. A? Kad onda izađe, znaš, pa kad kreni kruz. Ledena voda. Pa ne samo što je ledan, nešto i onda će se I naočala. Evo, skina je jednu. Evo. S penđerima. A ona što ima ono oko vrata. Ja? Ona mlada žena, mlađa ko ti. Jes. Jes, vidiš ima vrata. 50 ima preko. Tu je više ovako privatan. Jahta.
Ладно, все. Три, два. Один. Bravo. Anne hiçbir şey olmaz ki. Ben böyle saklayacağım. Anne hiçbir şey olmaz. O, razbio se, razbio. Yemeyeceksen suya gidecek. Özgür nerede? Yemiyorsan yok. Çabuk ol. Özgür ne? Bebeğin üstüne düştü. Hava sıcağına. Al. Просто без палки. O! Vrsta za hranu na ladji. Do murza, już. Jedan je prije skočio, razbio se tamo. Samo rećeš da ne mislite soba za salatu, pa šta? Evo ručak. Sve isto. Thank you.